Qani bitta nima qilib qo'yingchi tilovat qilib. Ana, imomda ziyoratgohi. Mana shu. Joyda. İnsan kılar. İmam Hatip mana. 5 gündür deydi. Uzun bir çil. Hani tatlılardaki. Büyüktaş. Şirin bular. Arzu var. Orada ağzı ekan ha? Oğlum bayağı kichkina edi-da. Mayat. Mayatlar choyxona edi. Bu masjidda o'rnilari ham choyxona edi. Hozir o'yingohlarda o'rni. Mana yerlar ham sayliydi. Xo'jaboddagi Imom ota ziyoratgohi. Mana keldik. Qor aka, bir tushirib qo'ying o'zingiz endi. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadjon. Qozog'istondan kelgan mehmon Toj aka. O'zimni ham ko'rsatib qo'ying. Привет всем. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآية الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله الصمد. الله الذات حقيقي ذات. الله قدرة حقيقي قدرة. الله الصفات حقيقي صفات. الله تعالى قيامة الإنسان وجل التوبة بحث يقول ودين الله تعالى نبي خير ما شاء كسبنا إنك لا إله إلا الله محمد رسول الله الله تعالى نبي خير ما محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا بحث صالح يا رب إنك نتكلم برشا الله المحفرة وبصدق كهر الأنصار إذا يحفظ الله من الأشياء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. Ana rahmat. Hoca aka rahmat sizga. Kam bo'lmang. Mana shunday qilib. Mana shunaqa ziyoratgohlar. Bu g'orda og'zi deyapsizmi buni? G'orda og'zi var. İchkariga ketgan ha? Endi haligi so'yib bitta tovuqni o'sha qirib qon chiqarish kerak ekan shekilli. Shu aytdi-yu bu. Xudo xolasa. Ukullar ham Xudo xolasa. Endi bu yog'ini o'chirib qo'yamiz endi.